Ya una me sonra chame feni kami yobe ya mashi TV no lele mwene ashime Mane ashi so anima so anama so aken club ango shida wakin ofeche mwa mbelo kashkombo la debo anuncho moni bo ade sanke samanta aka amejale aka lele fe obdu moni ke gwene pakpak bineke we ko jaka jeme feme jime ni mene na le neke lele pi jime ni mene wakaje shike baba o shin mene me pi un jime mene be oti ame ameye kwa me ye o peku se be kuku me oba atuma me wo so le mo ke fa pa mo page yake ofeche ma we wo wala be mi no chunu peku say boni afi ni eni to e bi papa ne ke wo afi min afata yi shikome ko shabodi fe mo ni ke bo gbenu da ju for so amaji pa 7 pm yo mashi TV no mule cho ajino ne share njem lan ke ba ke meni wa ni ke di fe mo ni ne ba ogbenu ji Sunset Beach Resort ikome ko to ara me colleague ono ni am ni bo mode o programs o event fe chobe ke Sunset Beach Resort ni ke bo yo ne ne fe so Friday ne free pool for ladies you offend you ni baba wunu pool free ona eko Sunset Beach Resort bo mo de kono chube ke je no ke ba ke Great Aim Academy Passion and Excellence ko to school no ko bile ba ni jomo mi ba gbele no o ka church ke fon ko bile she Great Aim Academy ba na me Accra Post Office na Universal Times High Street Enterprise Group set tutu jemeji eni onini ba femini ba share Great Aim Academy je no ke ba ke the Gym Restaurant tele mu li lesson e chiteki bo mo de no chube ke the Gym Restaurant ye High Street no nke wa ke local fine local bright and shine the Cadbury mase pepepe jemeji eni onini ba share amen no je na ne men so lo him la ke je na Adbit Homeopathic Clinic amen wa me ye mejoba Miss Makema ejara ba shira ke jinya ejara ni imba iba gbe tomo tun temi bia ke mini no ni na ke o ba ke achake akwa aba ye gama shipon no na feel o ba ke ni me tawo na me domo no na me ke wia me dandale ne ke dabi mi ka ba wi ke shiga dan me mpene kokoko e ba sha me to moshito ka chiwe kra ngene o ba ke wo ba nana mi ejira ma ba shira. Children have a very high nutritional demand in relation to their size, and vitamins play an important role in maintaining healthy growth. That is why we at Base Pharmacy Company Limited have introduced Base Vite Kid Drops, a multivitamin drop with 7 essential vitamins including vitamin A, D, B1, B2, B6, and vitamin C to aid your child's healthy growth. Base Vite Kid multivitamin drops have been specially formulated to help meet your child's nutritional requirements, helping them to get back to playtime faster. With Base Vite Kid drops from Base Pharmacy Company Limited. For further inquiries of bulk purchase, call Base Pharmacy Company Limited on 0302 672 317 or 0247 287 853. This advert is FDA approved. Great Aim Academy is all you need. With our neat, spacious, and serene learning environment, we make sure your child is as good as gold. We also engage in lots of extracurricular activities such as excursion, career day celebrations, games, and so much more. Our canteen also serves the best and nutritional meals with your kids well attended to. And we are ready to enroll your ward from nursery, kindergarten, primary to JHS 1. Admission is currently ongoing. Locate Great Aim Academy on the Atamills High Street behind Enterprise Insurance or call us on 0542 426 803. Great Aim Academy. We say passion and excellence. Gana bi ga manti asia mi bi fe ami penye kemba asaga ne fe hono o ya he strut we bona fe ni bi ni gba me ana woke amane bo aba fama bi anyi ke amla lo bona fe na amla akwa ni eyi ebua ni anya ke sa ni ke chine ni fe o ya e ko me ni woke akutu nkwaro ma fi assembly members na asan gba te o fe lo hante woke police fui alo o che me ni me aye abua ni onye no ke sana kan fi mo yeah ora don nke police fui ke wo kwani na gbako ye bi ene ke wo sa wo ke wa achu je ya me pe popa wo jin ke popa bibi anokolo ifi akwa na kan le won wo kan majanche bi le won na asan gba na gba yin we 33 ji gogota ni
Hey, Nicole, Nijami, Chichi, alone, Joe Benjamin Saga, Quenachuni. Hey, Nicola Machuni, Nisa, alone, Nicomani, a fair Bekumano, Element, Okapa, Nipen, or Asada Nifimo, actually Benjamin Ujubadenke. Here by Yabona fee, me of a bay, Keha, Nikani Fimoni, Asada Nifimo, no dark baby pano, cashing, making name, Lemon, ye, Omashi TV. Mbe ini odai afute kofi meji moni yo asaga ni femu nei ochina. Hello labi. Yo, una me swora chama feni kami yo be o machi TV na shkobe kwa madani shin akanya na nye watwi nyemmemi inte ya femin iya ye jara imba ko manye ke shade papa lele ngo chami otu efan ke bake be mene o baken no Sunday jino ni nyo nke nyeba eba yue mienche nyenu ni tete wise ke wonye be nyenu ngo ejole ahabo no anana me so le takaboni kenye nke o baken ne ni egba ta flache wonye me twi mana mimbi ake mini woni egba amina ninu ewo amete me ko men wie ona amenwanwan yaka wie mu jemu wie mu ona eni ni bi sho benye na agbene be no ba fo chinse na ka ba kala ewo mi abo be no ba fo chinse na kan jibo na ba fe mi ni aba kala ewo mi abo meni ama wie ne wotalashi akolokolo ewo ni bi ya hun Mwene kote ruchumo ni yo gashikono. Nya wo bia wo yake. Regins abona nye ga. Alo make maji abona yo. Kui aboni yo gana. Na me ni ba ngmegbe. Ake abafe noko ya me. Ame dabu ami. Ni wo nisa na ke ame. Na nya ke ame. Nya wo bia wo isande. Nyeme nyawa bia wa Sunday wotalashi ni ana no kwade na anya awi wochomo we mumu shulafo yi feje wo be na dan loy ni ka fi wo ame ba ji amenye na me do mo hia wo kaji wa na dan loy ku e ban le na kan wo ye wo yi ni wo ka ni bi sho wo nye don she wakable kuma ba kuma wo agbene na no pole bo wo no wo akwa na nwa kepete efia achake na fele wo bakin ka tu akeba gawe momi no before be no wo ba ka chola chele na kan she can claim ni I became very disappointed in the Ministry of Tourism. I'm a tweet nina. Inake na dalo ni oje taflache na kebale. Kaje na kebale point mo kolo ko keke chon gbogbo eni. Yo mo na tweet yo mo mi la fio ejake. Dami na yo concerning na chake back ni bi eba yo enuko. She come on Eba first statement ne after ni ma ke ni bi wie mo haba ni kemini. First claim on Kwame Nkrumah Park signage. The Ghana Tourism Authority has not replaced Wezo, Ewe, and Akwaba account with Obaken at the Kwame Nkrumah Memorial Park. We never ordered or approved any such change. These greetings remain intact and respected. Nyeme, nane angmane no nangmane manye makake taflache. Ekumo ebe ona ebe bulegbe. Keji lele aka Ministry of Tourism ame ye. Alo Ghana Tourism Authority ame ye bule kokin award ogba. Ani amabia anya ke kote Kumase alote North alote Ekomano ni taflache tano oba bote man yen pe mona ke pe obu
eye mbokuma yemomi aloko ya je na anma o baken ye Kumasi airport alo north airport e iyan ya ke kun be na me mbolo jake nya wa wi anu waje anu kwale wonya me tree me na me di me community about discrimination ke tribalism ame no jam ni eri na me yo odumishi no jam ni eri na me yo shi ma wi anu ma wi da ke gadan e bi woni wa fe ni bale na kan jam komokoi gadan e bi wa de nche wo shi ni ewo ko moko ni pe wa ye woni won smake wa pepe sisai ni mama behi ni wote wa pepe ni fe pololo Ministry of Tourism jegbo ne keneke wie mo ba shena mo shida ma cheme me ni me ni ameka me na ni ma mo shi na me mbo ame wo mode ake gbe ba mo shi ke wo nye me ko me to mo nye nu papa ro alo te me ke ni bi be mi na me nya me post ake in postco e ke lele bia ne wo wajin cheme ke wo palace jian na gbatwin jian na ke ni bi o bakin anjeme ora agma wo jeme design o bakin awo jeme ke akwa ba na e ba fe popular ache ahun anmewe ko na yu ache ahun ne fe popular no won ka wo che o bakin ahun abale wo o bakin maba ke inchere mo mba no won fe no ni ba wa ba nya o ba ka mi ni wo ena ji no ni ba ni nakan woji allo ministry niji authority biye na ameka me na yo ba ni bi ne no na ye Kwame Nkrumah mazio me yin na ba nwa welcome wezo akwaba egba awona na ka ekobe ma fatai ni anwa o bakin ye no ma ba na egba anyi na ake wo ke o bakin shini ka bo yo na court na ka no wo ke sana chake because court airport no na ebele na kren garma no ni o bakin no jino ni gba me na ake meni ewo ni wo be wo to mo nyoji ye wo no mi nya wo bia wo ake be wo to mo nyoji ye wo no mi lo ni na ka lo ba to mo nyoji e jake wo be na wie loi ni wie han wo fiela oni wie han wo atomo e kwakwe atoyi be akomo ame be na akomo ame ba fili fiowe na me mbo ame wo moden akesa ni gadan be ko mama papa ni buwe la gbe mi ni wie mo ni ya no wo check intakita ekochu lewun eba fe a statement masuma ake wo kwa esini fodi ke wo gbe na ma wa kwa comment ni man bi comment alo wonye me gbo e comment eba fe mi ni eba fe nya wo kwa esini fodi ni e wo ba. And to Accra, the heartbeat of the nation, we say Obake. So instead of saying Akwaba, we are saying Obake. Can you say that? Obake. And to Accra, the heartbeat of the nation, we say Obake. So instead of saying Akwaba, we are saying Obake. Can you say that? Obake. Yeme. What checking takita go to you? Bene chane be keme ake o nyeba nye che nye cha akwa. Kwa mo ni ye yan shikamo na edwomo ka yin ma mi ye akekola ake kan le ni shino fe no na ingbe ba gba no na le kan de mo komito eto mo kase China yue mo kona na ma Chinese ye ekwo je beja abaka ebu kona po no jomo e kan no mo ne wo ko le oba le o ya gbo ama no na let se do ko jomo po nshi to mo bere ko le tafla che be na nwa e shabone onu mi nshi ka o chele yi shabu onai o che ha mo kwa ke yi shabu ne cho ke ya me ka jaje bo aka o je na kan ye gamie e shabu because ye gamie yi eni ke agmale to mo 3 years ta be eneme
Teke one kase shaba je wa ma na ba kase wo ni le won ni na ba kase ehun to efi ahun to na efi atomo game ke wo te wi mo no be woni wo yo hye je ni wo yo hye shin wi oni ma wi da ke mi na ke fio ba ko wo na wi loyi chichichu kwele kadangbe bi ele wo be na wi lo jugba few years ago neighbor one wo be na wi loyi Bako ni mi na ke me mobilizer me na me bo ame wo mode ake aba wie gan nyeme take boni wie me suma ke wa kwe comment yin ekome ona makane ni wo kwe ake me na me aso ame yin kire mo lo oye me ko ma no mi ona enye nu ma vin bi e ma lo ko ka mi ni the airport is Ghana International Airport, not Gans International Airport. And first for the nation, and if a common language is elected as a welcome note, it makes sense. Tell me how many people can speak Gan as compared to Akan. Munja isa, muye Gan and Penifo. Yeme, come on, you make my jet. Lala, shikon, alo airport, Ghana, Fen airport in. Ghana, Fen mini, airport ni. J, Gamempe airport ni. She min biake. Tadi airport ne ya jenye man nye jegbe. Hello nye je yo. Ona ne menye commento kwante awie mo ye. Ke ya jenye man na nwa o ba ke ejin. Alo anwa me kokoma awie mo eje. Nye ba na mi she. Kwa be nye ba ke nye na nye che ke kwante lo pele nye wo mi kokoko. Shona benye bana many tele nu kegbe nyeba na wo gamen fofo lefo nyeba na wo fala ora nyeba na gadangbe bi to mo nu kegbe no woni simunye ka wa shelashi chenya ka ya nye twenya ka tedan chame ba akpe at the right time ona nyeka tedan chame ba akpe ma ba wo yen wo ma na sumo na yiwo na to okaka tofo mo fia mo ni lu ani bi engbe ka ake ya ko kwa ne we egamini we built our airport with our natural resources like gold, timber, diamond and bauxite, not sea fish. Nyekwa kunwako no ni lewe be enma nyekwa kunwa no kunwako e be enma yi shi ahon sea fish e bi ene akafe property aje komi aba shona aba fe shona business anando kwa kegbele ma inme komi shi komono ni kunwako e be enma. We built our airport with our natural resources like gold, timber, diamond and bauxite, not sea fish. Akwaba is an international language, so take it or leave it. Government building in Accra belongs to all Ghanaians, not any chief or tribe. If you disagree, you can relocate. No onaka kwa na ewia anwen ni ebe ba shile. Wan wa ka chake na fela o ba ke ko kwa no nyo ba no jejeme no yo man. Omo ko nye bo ba no jejeme no yo man. Ejake wonye nwa banye magiani ni wo ba dictate wani. Gadango chichiko na wa ke kwa ye wo. Shibia ne won to nye na nye le ake da bi bele na kan. Abadai ni yo wo mi. Wani ke boy je ko mi ame ba. Wosumo ni wo hele ama wa tu ni wo ha me ime. She won na ke they want to use our lineage as our weak point. Many years for a producer of an Shibami. I mean, for Nico, no, I design a airport take a back in. No, quack a before low. Allo me shio. Can do imagine monona fene. Kalele o back in. The gate boni. Yo airport a before. Nyawo biawo in me. Nyawo biawo. Ake no kone fair for ne ke ye din ne no meaning agbaye o back in meaning agbaye o Shona. Akeni ekome femo begadangbe bi atin ewo wo wiemo e be solid yam la lo ayin wo wiemo be solid wo wiemo e wale pe mi bi ane jake gadangbe wo be kome femo chichiko be neke chichiko ayen
kaka kintakita wiake onyenye kaka woche ni amugi ke dabi am no to se me jake o leke kaka lo yiwe chimene mi neba won me wo egbe won nanai me mobo ka me je mini ame ko ami ame ba kake won ame hime ejake won na ke wo son ni nyemme jiwo adesan la adesan ni ka fowo lababa na afo ame won lababa no wo ya ma wa tu bia ne gadan gbe bi wa egbo wa tu wa bia ne gadan ni empowo kwa minister sam ni oje gamenyi eyo mi she almost 90% to 95% am family properties ka me ni na mo am share ka me ni bi na fin eye wo gan ne am ele un gbelo am eni bi gbelo e bi e bena e kwa ajueko bena use political power use 419 gbemo akelaka wo yen lo na me fi am aka ma me musu sepe am dio kote wie mo ba ke ma ba ma kenye da noko kra ba ni ba cha kenjo mo ke anu kwale wie mo mini yo fo ne ke o ba kene mini yo fo keji o se eko alo o yegan airport alo o ya wo kusun ni ona e shinana ko nu shishi club anu shishi ona o ba ke ake eshishi no mo jino ni wonye me abladiti ni bi enmo ajo ami ke nyeme gadan le bi fe nyeme gadan me bi fe ni fi online ni ajo ami titiri many gadan we ka ametri no na me project gadan we ni wa fe mi ni wa ja mi nye cha me comment mo nyenu awote grand paparo alote me ona ni tete wise me oblite amu me ona nka na abo e omode just simple we no ni ka me ka me no hihye wo yen na me fe wo ko apa ma me ha me ko na me no hihye ake ka ke ho ba ke hihye twan ke welcome onu mi hihye twanke mini akpebu awa tu keba nwewo meni na ani etomo mini ke o ba ke mini kumo omo ko po no nye o ba nyo lo ni bi no yo mo omo ko ko no nye no abide by no ni wo cheme ke alo no ni wo man bi e wo ke wo gadan we bi ben kai man no chino ye no awose bi ene ko afele fan bu ona ke eno here mo kamiko ke o bakin o ba nyon elele no o ake o yiwala don alo o bakin o ba ke o shida alo shida abu onu mi shi welcome thank you mini ngomo yo nike ji wo I used to make on so many years. Well, recently now I used to no mufia me boy be no koma bi na me ba mentor me dan ma ye bi ene be ni dwen lo en wie dwen mo me ni me hu na agito gbowe na pepe sisa ni mama bebe amo ba me wie ni ami wie keke produce of na come engineer come mila come engineer come ene me ko ate shiba ma ke nkranfo tukwan game fa agbe ni bi imba ne to wa fa agbe ni wa ya no fi na ata wa ni e bi omo nya ga wa fa agbe wa fa agbe wa ya nyenu za Felix Entertainment Music Company Kotoka International Airport belongs to all Ghanaians, not to any single tribe. The word Akwaaba at its entrance should not be a source of division but pride. For decades, Akwaaba has stood as a powerful symbol of Ghana's warmth and hospitality. Yes, it comes from the Akan language, but over time it has grown beyond tribal lines to become a national identity marker. Today, travelers don't see it as just an Akan word. They see it as the Ghanaian word for welcome, a unifying message to the world about who we are. Come on, watch it. Zion Felix, no, me, but I'm trying to catch him. Airport, ni wana ndi Kotoka International Airport je game je tomo game a property ni ba Ghana mu fe property ni onu mi shi ni afebe
ne o ne fe akwa ba yue mu no jino na nwa eja ahun ni me eba fe used to she minto ne ne le ake before na ba nwa akwa ba be no me enwe ba me le no me egba fon lo ni ba be chi mu amu amele akwa ba na me nu hihye she ekole ke kan ne bi amuku ake o mini jino na fe mini anwa eje na call ake akwa aba it means you are welcome keke nu no bi ane won to anu wa wie mu anya because schools nu wa yin bi apo na kenya me twi me ne no nye propaganda ko na kanya achon gan po your school mi shi nyenyenye mo gbe be ni wo anya na kan ye gbe na achon nye man wie mu ye wo school ni yo bi ene school gbe pa mo jake esani man fe man saito schools ni yo je akase man no wie mu jinye jeme esani enye fe oti chime ne jina ni wa na ya wo gbe fangbe gadangbe sate ebele na kan eja ake ma wie ni ma wie ko ni ma ke ko ake wo pe na dan lo ipapai ojogba wo pe me ni wie han wo gadangbe ma ja cheme be eshe ni be no ni esani nya wala nya no men ke me ba wie ke ba hye yo nya ke sani nya faku nya fiaku beri nya fia press conference ya ni bi come ni taflache noko keke ni se na mako kra be na nya attach na attack na fia press conference here ne ke no sani na time nya na the whole regionals of chiefs one nya na o paramount system fe ake na me nye do na me na dan lo fe press conference je noko ewo but ni wan na mla lo ke gboya na ali ake any show eni ni bi sure akọ some bu lakote ana na like lunch if you mini ebu no ewo ka me kwe na me nye ka me simon wo ka me shinre ba fe no konkulu nwe wo ka me bala gidi chi wo ka bu leke wo ni sa ameke hawo ko tum fo ni ka amma akwa ba ye ashan kuma se airport kun e sho ake ne ke ba fe dida dabi eja ke ba ke money postal card stamp button for no emi she there Ghana post office there fengbe ma e ma kra no afose explain ani man bi eni eli no ni ani bale na kan wona ke o ene je na kokudu no ewo kaji won to ni wo wi mo jian mo shi nyenye naka nye boye nye ba eshikon nye mamo school jinchi mo nye naka nye mamo private schools chi mo ya bia ne ro nye ani achon nye man wie mo instead of man nye ba je no man wie mo nye simo nye kasio no ni yo mi la fenini o ba ya interview ya radio station lo TV station ni presenter nu ogan enu ogan ne sani o yue gan ne ka bo yen yue mo no alo e ba ko yen ni bo gan yo pe ke wa ke o gan yue mo apasa shi no yue le yue mo ene me na fe ya no ni ene wo na wele me as magia chairman chokuna atalo na me fight ne ken against ne ken bi ne keja me fa me bia me keke wo mon bi ye be wa piase chi me enye wo na me fi ona ke ake be so bombe ake ntwana ake mbe mene na mene ake jemu koni mene onke mene jemu koni mene ka mi mbadan do fe ne ke mene ka mi fe ne ke mene ka mi fe ne ke cheme chuchuko be ne ke ni wo maba na na ebi bo ni wo ka technology ne sani wo yin agbele mo wo mumle wo ti alo wa ba cheme o ba ken esande nye mashi asumu welcome nto come on cheme nyeke na ya mashi kuma be ni symbols ni afa ni yo for o back in symbol ne mini yo for ne ke kaje cheka jena kekpe gamen ni wo sumu no wo no wo wonchi ni wo ka wo fi akome ni wo wiemo ke wo ni bi nye shoshon kwete won fight ne kendo kwe
esande afi no konkro wonye gama bi no na me ho mi na me fetumo am support no na fi opo alo am mi she am male kutum pafo agito gwawe am tuma me kwaku atoy ala se be na konbo e ba fili be na konbo e be a femini be a fili ma mi magbele info lines koni mambi le hun anye atwa ni amechon amejomo magbele info line shinke ba keke oye na agbako alo ye ishikwe bo mode no mami ye info line mi de chen personal line ni 020 700 4444 ko ye na agbako alo nya akucho mi na agbako no to akefon plan ma no abo 020 700 4444 bi ani nke choku na ta lo mimba ma me mandate ko mimba ma me egbeko ma foni le ma chacha me ka ba bi egbon ko ni o mo ko ba e ka bibu ona bi ani wo ba fe tin e bi e ko ka bo yo o ba gba o nye je kusun no ni alo nye je be ko me ni ya no wo ka bo ba jale mi keke wo ka what bele panwe am bi eja ka mi na ka it's about time nesan wo fe share ni gandan ga nya fi mi enye mushi alo no ni yo bi male it's about time no onye me ngbele phone line say o ba ken e mi ni jibo oyo mu no yo wo ka aji akwa aba na ke o ba ken afemi awojin nke ka akwa aba na le wu akawo ale no mi eyebe ko na ale no oken o ba ken le wu nke mini ka le alo echemu ngo as time goes on people will be used to na mbanya meke alo mini ji ojomo nkwelo 02743243310 02743243331 bomode ko ni bohun ocha ni ofemini ni ochon ojomo 02743243331 ye o ba ken nke nyenu paparo ni alo take mini thank you my lovely brother nyen nche mi nke mini oyiwala don ake dagbo kegio na obo modern ake okemi baye be ye o machiti no opono bizeni ofe alonuchumo ni oyo ye manse ni am ni ma job ye je no mi nche nyenu ni 30 wise eke mini good job bro nyemi oyira don kemi kon shimo ye je no paro ni aloteke mi ne kola ko e ba pan no alo fa no gba kan no cho akejo me sakenye ko lebu ofane yo ando na ya ofane ando na ka bo etu e TV achemo da ku yalo wogame tagin come bana le mento ni makeb wogame ofane ka bo etu e TV yalo noni bani wogame se bayi noni bani wogame se bayi dasi ake wo fi ikomi omo wo na yo ke afi ese kame you afi andena abani ga Independence Square maga lewo abani atubi ni aye afi ye Independence Square na invite the government keba na bayi afi kaba ye keme kana banyana ake gamese eye emu sinke afi na kai menechi ka ya fi ya denya na buwa gamese na tobi kome na bayi na ka fi ye Independence Square awo gami ni se ye jeme mo fe won le ate ganu tule ni a e ba le be ba na ko yi
Ofane yo oradon fio ni moko aba ofane yo oyiwaradon fio ni moko hun aba no ni wache yo lele eji omanye sande ake efefel kaji ekole ye omo bia mi na lake August alo September na kaji no na lie ba nya akeke ekole majen fen ye kechira no etan aba kok bi komi ona ni ke ekwa agbo abata otun be independent school yo ne ke other places un ye onumi shi problem be so far as ni a follow within Greater Accra ke space aje adanji osunji olanji oteshinji baba fe la agbo shikome ko ni gamaja che men fe onupa fe onumi shi paramount se fe ke divisional chief se na me na ba buashi onai lokoto mo play party boni afe ni gbo eke ni bi ona and mo fi amugbe e ba fe ochon shimini nke wo small wo fi ono nisa okay la ko ba pan o fa gba pan o track ni track and carry that someone o fa na ndo na ya oh Ofano na ya shikabo TV volume abashi ofana no TV volume abashi mi pa bu fai hello enyemi ekpa eche o fine shiba mapa bu fai keje o twa mi ka bo o etu e TV mi ko yo won ni ba she no pepe no ba bakpan no shiko bo o etu e TV mi edilio o fine shiba mapanye fai no kwa fe nyo fine ko twa ka bo etu e TV ani work basande ye o phone no ta ke boni o kepete o tu e mi pa bo fai 0274324331 0274324331 o ba nye ni o twa ko ni bo hun o fe mi ni o chon o dwemo nke o baken ne eji o manye sani ni esani wo fin wo pianse kola ko ba kan no hello fa no gbe kan no gbe ke no to ni adasu mi track and carry that so man o fa na no na ya so number encourageable I can only wo feel as the me won bomode ni neke o ba kene ni wo ke bane alo wo ta ni wo institute eba machine I believe I say ba machine si no ke no mi feel waka feel ho waka feel mo I mean wo mi fun alo loko dabi and if you feel now they don't care you're great to I believe I say that's very terrible ba machine e wo wa rata ko bo mo de ya no e no tuma ko pa no tun ko be se mo afi ne ke ma dia ni bi ne fe je gidi alo je mo alo bata ti mo dabi ya ne game wo hin egbele ni won ta ma me na nje si wo ye ni le lo me ye na me le ni na me ni kashin ni in the course of time ya unbelievable alo you actually no fear no ba jaje ye ga nta ni ma carry the war ga man che lo unbelievable actually ye ni papa ti ke ha ma the government the whole country o fe what support le what soliale ko ni bi papa ni yo ke ha ga tan gbe fe ni to den che wala ni ba mi o rara nche ya no ko no ko pa no yo o fa nche ora don nu ma job ni efata habo o himo ke yelipo ni ona inyo yo akelele dromo na ganda ngwe ba ko e mama papa ni e ba bu ke klantele opele wono ni yo mi woni ni ba she no ken na ne me wo ye wo wi mo nke ngbele phone line 0274324331 0274324331 miniji ojomo kian o ba ken ma te ko ni mi ta kinje nation o fa na no na e ke no ma no o fa ni ti wo che ni gon ti ajo den o fe le drum yo mo ke je le mo ke hale bete national il a que programme ya me awo no the discussion ola ke no me ya no bia ne me personally I don't like it ona it's so much sound como tribalistic alonoko but it's small le kanoko ona me no yo le kan o ka shi o wezo mo ko ke
Obake alone and Makele. She come out in anything. I don't think it is necessary to discuss. It's a fact of you. A fact of me, check him. It is not necessary. I discuss the chemical. It is alleged. It is alleged. It is alleged. It is also alleged. Properties we are not rather fighting alone about claim the Canadian back, but we are fighting about slogan. Oh wow. You know what you on game. Charlie, get my no my we ko le ni pa bo fan ba wa bi eni. Okay, Oradon Yeminu la tekwe Yeminu la temin daboshi Yeminu la tekwe shimo masumake mabo sinaro fioko no you are lele woni bi papa nwen wona akola woni bi shi take be ni wonyemi ekomeni twa wie fio adidonke yi ogbe etwe onemi shi esani wafan because bluffo make little drop of water makes a mighty ocean. Onumishi. No be le chele le koi ye. Dromo na eba kenye koi chele mo anwe. Enyo efio mini, efio nshomu. Nwe wo enyo yake fio. It's about time. Eneme ona na ke shilele wosu. Ne wo kaji mene abake o bake besano na ke na se aba no konklo nwe. Nwani nke cheme it's about time. Nesa na me ya me uyai ka me kwe na me na ke ni ba fe di for time aje gadango blanya bi ko blanya bi ne jeno ni dia entrepreneurs ame jomo edala ame jomo egbele ame le no ni jojogba onumiji nesa ni cheme efuni ni eche ne ke me ne nya na me benka ni ona nye ha me gbe na nye ha me gbe onumiji nye ha me gbe na me fe the necessary no ni safi mu na me fe mi na me fe ololo ngbele npan 027-432-4331 027-432-4331 o ba Sunday ni ayu o ke mi ni it's about 10 Kotoka International Airport ni ke ni bi fe neke wo akwa aba ni wo ke kwa ke je nuko apani alo to monoko fun ni si wo ke be se ni beni adie yin ki agam be na tun se agadan gbe bi be se ni wo ke mi ni se echon efachon ni wo bi ani wo fifi wo gbajila mi wo yi se no ni sa wo no ni yo mi esa na ni wo ni ase no ka je mo dominate why wo mi si wo ke bi aje capital city e no wo wie mu ye nya ni wo like wo nya metwi me am small tribalism kaja nwa wezo yakumase airport ka nwa wezo ye je kun wo nya me na ba ka me pe ne kokoko dana me ke ba fe wie mu ba wie ni wo kaji won ehye wo no ni wo kan fe wie mu won wie ake achake akwa aba bi anesani ni yo gadangbe ni tourist centers ni yo gadangbe ni na ka akwa aba yo je achake akwa aba mi ne kola ko ba kan no hello fa no gbe ka lo chu akejo fa akamuti ni ka ke da suma bi ani o fa na jama bi shidani ya dan suma ando na ya ade bi ani ye ni wo ya wo ku wo fe don won ya wo yin wa ba ke o mo ko nyo ba ke si wo spo no wa o de she ni ka me pe ni ami ba ya aja ke wona tu keche ni tu ni wona keche wona ma ke wonye me ja so me na ka me nye me ji wo wo ye ni e sho ke ya agbele o ba na me na ke le ga me ji wo ni kan spo ga ma no mi ko wo mi ni wo ye ni wo de ti keje ne ye ni wo de bibio ni kejile le ni wo gbe na won ya airport o ba ka ke je me ka me mu chichi wo amba yi wo ba fero fiano wo fero ko ko lenche wale ta fake wo ya me onu wo ya me yi me won me gba wa me do na ko won ba ti mo spo onu mi chichi won me gba na ko me ba ti mo spo wo o wa ko ni yan o ba ke lele bi e se
Oradon nyemi oradon nyuma ajobo ni efata yabo lele fio wo ba nyele ne ke ahun wo ke ba hye mi enche enyenu acha Moses nyuma ajobo ni efata yabo ko ngawo. It's about time. Ne sani woni wo fe mi ni wo fe ichokome ke jomo kome ke susumo kome na anya fa gan dan me ke mashi. Ke ba bo ma na yue moto e wona ko wa share ko. Ni blofo ke if persuasion fails, force must be applied. Jeme ko mama wo de nche wo pa no wo yo no wo abu amode amla lo e ke fe na me bo wo wie motoe eso na amla lo enye bo wo wie motoe capital city ene jeni won ka ke wo ji capital city ene wo ake o ba ken aya efia Ghana ne wo ke wo no mi pay Greater Accra ona esani gama jachame nya fe woloponi ona schools na mama ya gan ona schools na ama ya gadan de fe esani nya fe task force ko na akwa mi efe na chon gan ye na kan school esana ngana school na operate ya gadan be shikon no na chon gan ye die me esani nya na close na kan school in that ka jene kono konche e ba fo manye fe sha ba na gadan be bi no na me ben chire mo ta flat kwa na me ba due ke ba shi. It's about time gadan be woni bi ne wo cheme nyefia how kome nyefia nye ekome nye kwa keke nye fanye bia mi te ba bale antin Mine kola ko ba kan no hello fa no gbe ka lo tu akejo hello fa no gbe ka lo tu akejo abe faito abe ka faito fa ne ando na tusi atomi tusi mimbo bo tu ando na job ni efata yabo ne keji bonu wo ba yale keji wo fe kome onu mi nshin eja ke kome fe mu ndo mi wale yo nke keji gadangbe onupa ife ba fe kome ni ona ame use chain of command na le ake wona dan lo ne no ne ba yue ke ba yue wo fe won wo mi na kan alo no ne ba ke no jinu wo ba follow nyeme kun ona sajin na ke yowo keni bi na ke fi o chukun banle na kan yi eja ke ame ba na banle ake ona ame la ke ko tun fo ke micro mu fo mu wo e mo obi antu aba no na me ke gbe se mo ale no e wo na kan no ke wo ma jache me no wo ye fe chokome na me fe me pila kome na me ye na dala ke o lele this is our overlord. Ninya kwa ke kwa te gan tande ba ya le atin e ba fe ofenili yeme wonye wo man de fe otumo wo be wale wonye wo man ni
Come on, Chairman govern ma homo done in 1992 constitutional law ba. Shing mene jino nuwana. Mene constitutional law 1992 no bo. Shele gbaye. Fenoni ta flat join law here. Ke kan law tashina me wu. Aga no won passage. Nya wo bia wa aka wo te alo ba. Nyame God dan we in like a fe wo hwe o God dan we in like a fe wo hwe o kwa mi o de bi ni ama wo wan rasta igban here no ba domo bi e ni da na mi bolo da na mi wi be na keta manyin ka fe loko alo manyin ka nye e ko men shimo God dan we no ya ko e ko no ani ko e fon no yeme me men last call and can if money about nagbe producer fine comment dia me for comment dia ko again ka ko me wan ba ni makani amambi na me na ake boy wo yen wo man ni wo ka no wo ta wo ne ama me nchono na afi awo ene mo e ba di greater can ye fi du kun le ba you Kevin over 60% of habitable lands have been sold to non-Gans. Chuakeshi. Well, Shiponji. Never know what I mean. Sad, but true fact. I know you, boy. Onumishi. Ekamini. Sad, but true fact. Ekamini. Over 60% of habitable lands have been sold to non-Gans. Chuakeshi. Washponji no one here Ghana, what Gadan with Sponji, almost 60%. Boy, give me any man half a minute. I won't just know they can airport. I mean, a caraco ever cano. Hello, Fano back. I told me for Abraham, Mitchell Botano. Oh, Fernando, no, Anche. Embra, only two papa no two, anywhere. Ewa, and two command. Sense she what Jamaica when you know no fire no morning I'm a fan agani can we mean the small ahoku the mokobama na kerakashi bu ino amane wakalisbu wapi neke wa fin wona wale yake alo gbe fin na ake gama shame yo ya wo yu ake abekoma ba kun asina ne wo mo won kun woni yo me pegi sane wona wale yake hifia he to be le bo yu ake su sen school ni moko ema me so ni chon da ga mo sana saena soja me o ba je ganjo je no pa police na kan court na kan bi o na kan o to wo ni da na ga be ba na meli ate na ga ni wo stop lo ji sani o bi ato ni o me pe je so wo bo mo ni wo cha wo fire to ban ya ge ni e ke je je la ke nkruma ko na di o ke yen won ye wo ka di na kan yo yi o mi pa fai me no you and fi no say wo bomodin na kan ni what bomodin what is here cha no one ya yo inche oyiwala don na ne me son lo mbia ni FAB ni wo ma fe ni makwani nke ni fe mu awabia na chi nke obaken enyawo aji akwa aba ejin na ke wo baken enje ka akwa una anya aji akwa na ke fin afemini afata fatai ake wo no afatai ye wo gashponji ano ni efe omanye na ne me son lo ye je no njem la nke bo dan mashibo ma to ake ma do auto na ake kedin we gbe wo ni eke wala ke wo be wo gbi papa what ninke buyo domi omo ibano life and kale domi omo ni shomo ibaba no life and kale nke wa ka gbe na won artist performances ba ya no ni wo iba fe strut to kokra nyenu ni funny eyemi nyenu black kid kote another papillon blood fatosia natili me nke mepi onominji maze money survivor hero me shatadi says me kalis water dynamo keke jegmen na waji dance sell won pike baba o ni o woche ni adu ablefoniji enyo ni adu ablefoniji enyo domi mancha ikemini foni ni kenche mofiamu kemba domi pa ke no niji vo ko ni nyaba
femini nyeba pia eise ke omanye ke shade kapa ye gen no wo no ebube fear God ebube fear God watakula ebube fear God ye gamashi niami lele wo e ba fe lokoko akpe ye tenshikome enamoji efe mo ko yen loko ko yin aka yu ebulu enamoji efe mo akpe ye tenshikome enu wo ba ko ni oba ko ingbe mi ni fe mo ajenshi ni anyen mi o ti na mi fe keje juleton na ajenshi she wo ni the 30th August hone di boni abale mi ye dada buku emi di bukom astro tfn bo mode ni bongo ko e ba wo mi ko ne fe mi ni efe o manye na ne me so lo e ko me ko enke ba kebe Heartbeat Homeopathic Clinic ame fita ni fe mo ni ye emu ye ni nye mache ni machine Great Aim Academy ke ba ke passion and excellence bo mode no ko bila ya je no the gym bar and restaurant nko akede gym restaurant there lilendo koko ame high street there no onu mi enterprise groups code no pepe ye gbe tutuntun ti o benke ame ni oye no ko fine no ko bright and shine ko ni obada mi shi nke ebo wan ke Sunset Beach Resort dan e coming on Friday say free pool for ladies no when Friday no kwa ko wa ni wo pe eje ngbeke na local be ko ke time ko na le me son le nke ni fe mo ni e ba wa be kan ni ma gbe wo ni ke wala ke wo jufo lehun beye ekoni chikome ko money kan fe money na ebo gbana di boncho na ni osun lo enye lo o de bi ni ama awo wan rasta to gbonyo ni she kakla beye nke mi ni lopi ye show mi shimbo e show wo le ni join lo ni radon kemiko won